sane mangkin sedurung lepas titiang winten atur semadre majang ring wargin titiang kadek mangkin kadek pacang lepas titiang benjangan memargi keunggahan rike ring cacah jiwa rike dados pekraman rike sarang-sarang napi je pemargi duwe rike winten penglingsir winten rabi ngemargi yang pemargi mangdanut pemargi duwe ngelantung nggih tunas dike pemargi duwe menape duaning niki kantun muda pisan benjangan para penglingsir titiang lanang istri rike ring jero mangde nitenen pemargi anak alit titiang pada swargi rike senemakin titiang meteges dulu metaken titiang jantenang senemakin yukti pekayunan duwe silih asih sareng kadek rike Jakti niku. mungkin tunas sang titiang sareng kadek nggih tunas pemargi yukti silih asih sareng ide Gusti nggih Nggih, sampun. nggih sampun tegesang titiang maka kalih wantah saking pekayunan dulu tasih kadek Krisna Dwi Payani pacang ketus titiang ngeriki saking catatan titiang ngeriki ring adat jagi sukserahan titiang majang ring perjuru adat ngeriki ring bebalang mangde keunggahan ngeriki pemargin duwe yang titiang sane mangkin ingyan punike pacang ngemargiang tukar cincin dumun usan punike ngemargiang bule-bule duwe saking peruse ke perdana nggih tepuk tangan serang sami pun tangan duwe mangkin sudah